Date 3/10/2025 की खबर की से हौसरगेको खबर मनपुरी explain tawse खबर से ngasi की खबर सिटी ai खबर से उलगोंगे copyright yam चादो माले अदुना खबर से उत्पगी मुहूर्ता ai खबर से द करी करी यावे अदु खतंग ओइन explain तवरगे चितना याम समदो माले को अदो खबर की पाव से पाबिरो अदुका मयाम सु खबर पाबिरो ai telegram दा link हापो हापसरके ग्रुप तो को खबर की ग्रुप अमा साउ सरके ai bot तवरके मी कुंट्रा मुना या तारगदी telegram की link का तारगदी ai sigi kanose adi newspaper ai si husi thagaliba note se sisu adi kai hani newspaper du so ai pulapuna thagatsarake ko group amana telegram ta mi am jagati taliko dana ai bot or da mi ku transfer taragedi adu do telegram channel mai hangdarake ai luma ai gi kanose da ko adu ka खबर सिने प्लस आई की नोट से पूरा थगचरके को मैं से पानी में दो पास को डेट 3 की सिगी पाव सिदा यावसे कोई की CMIE को हाम पाव द हेडलाइन यावनी को CMIE ना थादोरपा कोई की डेटा मा खतंग द कदो हार कन कोई की इन्वेस्टमेंट से कदो हार कन इंडिया की बे मपा इन्वेस्टमेंट मैम तो लाइक प्राइवेट कंपनी ने तो को public ide akogi kanona koi government na tawa adu foreign companies na tawa adu FDI ki through da ko foreign direct investment ki through da tawa se Center for Monitor of Indian Economy habsina khongkale mam sina data masi se independent economic think tank ni ko masi sina data me ama GDP ki maram da ding kanong ki maram da am data me ama release tawi so adu da mana investment se mana home thong na ko India da investor se home thong na mana nei na ba matam da yam phare ba private ki kai doge har kan increase to investment se private company ni investor ko se yam phare kai na dik ju akoi ki government ki plan am sathari dana kai plan Atmanirbhar Bharat haina masa matha da marom dong industry sokot chana bagi adu ki plan ki kana tawin ni na ai increase to se to bom tho private company sing na invest to gi chang ji hengkale hai jum me ko but to bo koi government na infrastructure da infrastructure thada ba digi sen thada ga pochai saba yung kai saba ko pa digi university saba ho gya amag gya thada bagi chance 71% hada be yam kininga yamna adi yamna economical point of view thara ga government paisa thada drive infrastructure se ma ko so yamna kininga gi we pot na mani ko se so this is adi yam kulong singa we pot na mani aduga foreign company se foreign company na thadar ko paisa su handare kai gi no hai badi ai de koi issues laiba ko thadar ko matam na koi gi kai ni thadar ko matam da koi India da paisa thadar na ko na matam da kai ni athing bayam laiba hai tare like government na rule and regulation ma thamjan ba ari adu do rule and regulation in ko na ngai da paisa thadar bai mo ta rule and regulation na mar mar paisa thadar ning da ko adu ko foreign company sing adu tar de koi gi India ne am solo kan ni ko smine to sum to tar ga de koi gi India da paisa thadar ko investment to infrastructure gi adu ya to thadar ko men ji yam pang lai roi ko ani suba pauda akogi Rajnath Singh na akogi Pakistan da akogi kai haini mana sauraga chaigi bai matang da ma circuit kai se palle ko sidai da circuit kai se kai nom tang yeng se ko si Gujarat ki ni ko si Gujarat ki maton ni koina si se koina Rancho Kanchan har ka chana khangai ko sidai sa akogi salt water ai Mars or ba salt water Mars or ba jaga me amal lai ko adu dai sidai sa kusan ba ni lai mana kusan ba ni si kusan ba ni se si se akoina si se koina stories har khangai ko stories ko stories sige stories a akoi gi sige stories ki maming se ko na sar click ko aduga sisina kori click ko yan ta ni ko ani se ki khenam da ai hai jare ko sisina sar click ko sisina kori click se badi akoi India gi oire ko adubu sige sar click na hai se sige sar click se di da line ani ching mani ho koi gi sida dotted line macha amana ching dotted line na smaina ching se dotted line ching se si se ngasai gi sar click na smaina le basida tangkhai khai se si se tangkhai khai bagi rule se koi water body pura mai hai se ai dum gi la ge ko koi gi water body ama lai ne kala se ko water body ma ko lamani gi karak sida water body le ne kala se adu da magi boundary se kaman khan ya kan suna kan na Pakistan ne kala se ko adu ga suna kan India ne kala se ado sar click se lai bida mayai sab sana khai ge dam se ko na ko mayai sab sana sigi mayai sab sana khai se si boy ko na kai ko ge har kan na mayai sab sana khai se international rule ne bam se ko international rule ne masi se boy ko na thalwek principle ko thalwek principle hai ba thalwek principle se illaga di ko thalwek principle se illaga di 1925 ki me am gi ko matam da ai di ngasai gi
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯗ ꯇꯪꯈꯥꯏꯁꯤꯗ ꯈꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏꯁꯤꯗ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ 1914ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ 1914ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯑꯝꯃꯤ 1914 ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯀ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯔꯀ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ 1914ꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯔꯀ꯭रिꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯖꯕ ꯀꯣ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯅ ꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯈꯪꯉꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ EEZ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯀꯣ EEZ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ EEZ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इकोनॉमिक जोन निको हदी अखोगी अखोइना nga phaba bo ogera ama bo ogera 20 to 200 nautical mile bogi ara paside akoina अखोगी इकोनॉमिकल जोन ama oina thammi ba kham EEZ hais asigi इकोनॉमिकल जोन ama oina thambase masi se अखोगी kai haini kaino haida पाकिस्तान दगी ओलक तोइने सुमाइना 200 मीटर सिदा ओले तो सुमाइना ओले इन इंडिया की ओले नको अदुदा सिदा ब्लैक डॉट ama लेरिसे सिदा ब्लैक डॉट ama pare mana mark तौरगा लेरिसे ब्लैक डॉट ama सिदा सिगी ब्लैक डॉट सिनेबा इंडिया ना क्लेम तौरिबा जोन से सिनेबा अदुगा ब्लैक डॉट से ani mang claim tawna mai tare ko kanona su pakistan su india na su ngasagi kanu dana maram oirgani ko sigi line ani tholaki bido dana maram oirka ngasagi magi mapan da sigi area sida su ko zone se moina claim tawna ra pai tare ko haide amana amagi sinai gini ko claim tawna ko adu du adu dana maram oirka da ngasagi si je thau su yam phangi ko thau jam phangi adu dana both india na su pakistan na su loina ma claim tawini ko both india na pakistan na su adu dana masijini Rajnath Singh ngasi phongdok Pakistan da warning piri ni ko kai sagal evas dai ko Pakistan na moi kano sa tawraga pochai myam am sala sagat ko ka tawra pudagi sagat kanu kot kanu na Rajnath Singh hai bidani ko adigi ngarang gi pawda editorial da yaw pawni ko sisina ngarang gi pawda ko gi kai ni India gi monsoon sini 8% henkala nong tai hydro ngarang pawda adi 93.7% la kanu oi gi ni ko nong ta ba gi hen ba sang ko madu do kai tasing na akoi India da kanara bra hai di kanade tasing magi kanaba bun ben lai ko bun hai di kanaba ben hai kana kanada ba ko bun hai di nong ta phare kharif crop matam na nong ta matam da thaba crop sing je 15 lakh hectare increase taw hai di thaba gi chang chi bo ko adagi water reservoir hai tare ko water reservoir se 5 billion cubic meters he na ising yok chalaga thamme masi jine kanadabadi myam ma thokre koi khudam na haise koi rainfall events adi no khudak ta tasalak ko ko disaster flood landslide myam thokre ko adagi india da koi kai hai ni tabagi changse adi central india da na 15% heli northwest india da na 27% heli south peninsula da na 10% heli adagi northeast di tabagi changse -20% ni ko 100 ni admai tawda na imbalance over the regionally mana 8% heli hai se average tane bal ma lo pun bali ko adaga cloud burst size yamna seasonable word se cloud burst size kaino cloud burst size akoina nong se kari gumba punga mai manung da 100 mm gi dagi hena tarba adi targa di madu 100 mm per hour ko punga mai manung da 100 mm se hena tarba adi targa di madu cloud burst ko duni madu gi cloud burst ne hai thaido pai tare nong khara kan hena targa di cloud burst ne hai thaido seran turan hai jali ni ko adu gumba misuse oiba pot yam season ko asisima lere adagi article में यावनी military reforms की मसी CDS की वनी हमती काना नहीं को CDS की article में यावनी गनो की को article दो यंग को military reforms article दो दा military reforms में आमा सेम तो में आमा हाई कहा मद structural reforms खरा हाइरा में माना structural reforms अदी कइनो कोई kind of law दा ओइगेरा नत्रगा mechanism army की मनुंग दा ओइगेरा मद ओइगेरा सेम तो पदो अदी मिन उबो मफम सेम तो पदो अदु दो कइना structural reforms को अद law दा सेम तो पमा ले legislative अबदी law दा सेम तो कोई military की reforms से हंतक खरा सेम तो एबा अदु जिंग नि को adi kari da semto 2025 ta rule ma khak pass oi karamba inter service organization command control discipline rules masi gi rules gi matung ina ngasai gi kadog har kan khoi gi india se khoi gi army indian army ne adagi navy ne adagi ko navy ne indian army ne navy ne adagi air force ne moi home sing se adi hena command control se hena amana pau je ko phana phawdok na gi rule ni ko sigi legislature ana wasai mai se so adagi amuk tri service agency isu link khat khre ko habedi headquarters se krai da oiga na headquarter at integrated defense staff kim makha da headquarter oiga kan da tri service habedi koi gi kai ni kanu ko order ko pidar ko man tang ngai gi kanu je adi headquarters ama khatang oiba ta navy ki su air force ki su ko loina mak structural reforms adagi rudra kind of battle formation se rudra bhairav kind of ano no battle formation same ni ko
battle ama changma matam da koi kamaina changni khoni si na hana changba thousand bana kanan thousand ba khotpa adugu mayam do adu doctrine rule and regulation mogi manung sanba doctrine ara taragadi mogi tasengba doctrine dasu change kara leba hana doctrine je joint doctrine of Indian Armed Forces na leramani 2017 da adagi army lands warfare doctrine ga leramani hujikti karida change tawre ram sambat tasaluko abdi ram sambat je another doctrine ni ko masi se fast try service seminar to prepare hybrid warfare side kaino ko gi kai ni su adagi AI robot su kari su lapuna war changma do ni ko specific hujikti drone su yam tawre dana ko adi drone warfare sa khagale dana adu ni ko atop specific oiba doctrine namasu today the joint doctrine for amphibious operation haibadi ishing dasu mo kangphan dasu mo adagi no agano dasu adi air force and kano dasu mo air dasu mo adamaina fight on na specific doctrine namasu thole ibuko an ahun so bada technological integration technology da kari mo change like it ying se ko ISR ko intelligence surveillance reconnaissance sida isa MG9B drone sa sama gre drone ni warfare ko masi sina ka doga kana surveillance on na intelligence habadi intelligence long na surveillance on na yeng san na ko adagi moi masin se ama ga file phone na ba ga da MQ9B drone se sa gre ni ko adagi mo technology atopa da kari akash tier AI gi through the toba air defense ni ko se akash tier has so adagi firepower atopa da id prale quasi ballistic missile adagi Rafale M ga se ano hapsan gre se ni ko aduna akogi sida sa tiny kind of military reform akoy kare di siguma military reform kara tawi habni aduna ni magi challenge kara di lay habdi reform se yamna tappe ko slow we ko aduna min hin salakani adagi model test of masing ji yandri ko adagi indigenous model darkar le mi atopati ki shin mga tani ko jiki model sin adagi inter service difference hujik so dum ngai adi navy adagi air force adagi kano sing se military gi se watching se hujik so adum coordination chadri ba aduni ko mai se ada kari tawragadi phaba yai way forward se kai tawragadi phaba yai kana theater command hai tare pulapun bagi command se activate tawai tare ko adagi military education hengalan ba civil military fusions ko haidi micham ga military ga paw hena phawhan ba ko industry ga military ga hena kani chunchana ba kudama isro gumba adagi kanu gumba siga koi military siga hena punjalan ba nat adoi tare ga ano no mishala no technology sabada mateng pang ko suyai dana ko second thing da atopa paw ma da China na kogi green hydrogen gi maram da renewable energy gi maram da yamna chokolapagi matang ama hydrolysis na ko electrolyzer haina ma ko green hydrogen haideni ko se bana je green hydrogen haideni electrolyzer haina phasana develop tawre electrolyzer this electrolyzer haise kaino har kan da kogi ising se si H2O ni da ko H2O se ka da har kan da hydrogen ga oxygen ga da lokthok na bam si bo ko electrolyzer ko electrolyzer ko electrolyzer haidi masai gi ising se hydrogen oxygen se the on thok na bagi adu gum machine device to du boy koina electrolyzer se green hydrogen se puthok ke hai tar ga green hydrogen se puthok ke hai tar ga electrolyzer se ya darkar le sini hai se ba electrolyzer ma khala ani shui alkaline medium da tawa electrolyzer ma protein exchange membrane da tawa electrolyzer ma alkaline electrolyzer si namna hongi ko aduga yamna su thabak se yamna efficient oi yamna su nadi yam sorry less efficient oi habadi puthore ba hydrogen se yam phajaba afaba makal gi hydrogen puthorok te ba ko paisa su hongi afaba makal gi hydrogen puthorok te aduga sidi China da yam thabak se yam tawe ba sidi China na sigi electrolyzer se da China na 85% oina pai de ni moina ko wal da lei ba alkaline electrolyzer kudima ki 85% sidi kanana pai ba masagi China na pai ni adugi matang ni ko sigi sala isa adagi protein excess membrane electrolyzer sidi yamna tangi ko aduga yamna highly sophisticated technology yam season like ko gi element aro ba molybdenum gumba ko thorium gumba aduga ma khara sun season higher id moi paisa yam tangi adagi pochak sin ju man ta ma to ko aduduna ko gi China gi role se China electrolyzer se ko green hydrogen puthok pa sin electrolyzer se China da yamna le 85% hina le ko alkaline electrolyzer se aduduna 2024 da ko gi wal gi half of the kai haini wal gi tangkai amadi wal gi green hydrogen puthoi ba ko hydrogen puthoi ba tangkai amadi China da le ko China na wal gi hydrogen puthoi ba green hydrogen puthoi ba tangkai amadi China na puthoi ko aduduni ma haise adagi atopa amana sigi anusudan sandan national research foundation si su khabar yaram ko anusandan national research foundation ANR se kai noar gadi resource and development da mating pangna ba public private partnership public amsung private adi sarkar ga kanoga kogi industry companies in sika pulaga semgat pa 70% di private oi bako adugumba single window adi masigi mafam jidagi koi research tawna bagi ko di research tawna bagi scientific research tawna bagi
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯐꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯔꯤꯗꯣ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯐꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯅꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯀꯣ 70% ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯅꯗꯔ 30% ꯑꯃꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯥꯔꯥ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯩꯅꯁꯨ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯥꯔꯥ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏഡ് ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯦड ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯩꯈꯥꯗꯁꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤशिꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏഡ് ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁꯁꯦ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯄꯥꯕ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁꯇ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ AI ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯛ ꯂꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ AI ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ AI ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯛ ꯂꯥꯎꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁꯀꯤ ꯄꯦꯄꯔꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯗꯀꯥꯁꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤशिꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕꯗꯣ ꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯅꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯄꯩꯁा ꯐꯟ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯐꯟ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯂꯤꯡꯀꯦꯠ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤቭ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ PLI ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯁꯦ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯕ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤቭ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦꯕ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯪꯁꯦ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔ ꯁꯥꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ISMꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯂꯤꯡꯀꯦꯠ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯚꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯨꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯂꯤꯡꯀꯦꯠ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅꯥꯒꯣꯛꯁꯦ ꯁꯤꯅꯥꯒꯣꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯔꯊꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯔꯅ ꯒꯥꯔꯤꯒ ꯊꯧꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣꯃ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣꯔꯊꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯅꯥꯒꯣꯛ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅꯥꯒꯣꯛ ꯁꯤꯅꯥꯒꯣꯛꯁꯦ ꯁꯤꯅꯥꯒꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕ ꯁꯤꯅꯥꯒꯣꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯨꯋꯤꯁꯀꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯖꯨꯋꯤꯁ ꯈꯪꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯖꯨꯋꯤꯁꯀꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯐꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯐꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯖꯨꯋꯤꯁꯀꯤ ꯑꯗꯣ ꯖꯨꯋꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯐꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥꯒꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯣꯔꯊꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯈꯕꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯌꯣꯝ ꯀꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯨꯋꯤꯁꯀꯤ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯣꯂꯤꯌꯦꯁ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡꯗꯣ ꯌꯣꯝ ꯀꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗ ꯗꯦ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯇꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤꯏꯟꯂꯥꯏꯇꯟꯃꯦꯟ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯖꯨꯋꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇꯨꯕꯨꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯕꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯅꯥꯒꯣꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯜꯂꯣꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ 9 US in India USꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯈꯕꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯄꯔꯗꯨꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯈꯕꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ USꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤक ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ US ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥꯔꯠ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ US ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯔꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ 22 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯇꯟ US ꯆꯍꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2022ꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ 2017ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ 150% ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ US ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ US ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ US ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯁꯦ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ US ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯋꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯇꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯚꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯤꯅꯦꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 12% half of the Indian US इन्फॉर्मेशन सेक्टर की रिसाइक्लिंग से तवे अदुगा मदुदैदी टॉक्सिक मैम थोले लाई हेवी मेटल्स मैम लिडकुंबा
molybdenumꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯚꯤ ꯃꯦꯇꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯉꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯞꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯄꯣꯂꯨꯇꯦꯟꯁꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯄꯣꯂꯨꯇꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯏꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯃꯦꯇꯔ 2.5 ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯃꯦꯇꯔ 10 PM 2.5 ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ persistent organic pollutants ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ organic pollutants ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯣꯅꯤꯌꯥ ꯍꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ NO2 ꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NOꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ organic compoundꯁꯦ atmosphere ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ persistent ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ human healthꯇꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ respiratory illness ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ bronchitis lung cancer ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ informal ꯍꯥꯏꯗꯤ 2025ꯇ informal worker 76 to 80% ꯗꯤ respiratory illness नाय ꯍꯥꯏꯅ 2025 ꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇ neurological and developmental delays ꯇ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯒꯨꯌꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯀꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯒꯨꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ informal ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ informal ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯁꯦ recycle ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯒꯨꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯎꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ miscarriage ꯇꯧꯕ ꯃꯆꯥꯗ ꯄꯨꯛꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯌꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ developmental delays ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ skin ocular and systematic disorder ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯀꯜꯂꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯁꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯕ neurological disorder ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ syndemic environment ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏ ꯋꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯄꯩꯔ ꯊꯝꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯏ ꯋꯦꯁꯁꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯩꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏ ꯋꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯋꯦꯁꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯏ ꯋꯦꯁ WHO ꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯁꯤꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 18 million children ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ 13 million womenꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭रोꯒ꯭राꯝ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭रोꯒ꯭राꯝꯁꯦ ꯏ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ 2022ꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ extended producer responsibility ꯃꯈꯥꯗ extended producer responsibility ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯅ ꯕꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯕꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯇꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤलिꯇꯤꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯕꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯕꯦꯇꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤलिꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ extended producer responsibility ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏ ꯋꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯝꯁꯨꯡꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯁꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨꯐꯥꯎꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯏ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯅꯒꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯟ ꯌꯥꯗꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯅꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯅꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯋꯤꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯀꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯋꯥ ꯁꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯐꯣꯔꯃꯦꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯁꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ 2022ꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯇꯧꯕꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ इनोवेशन तौबीबा पब्लिक अवेयरनेस फजन तौबीबा अदुगुम्बदो तौ तारगदी कानने हायनिको मेन्स की पॉइंट दी ई वेस्ट इन इंडिया से असुकुन से इंपोर्टेंट होइको अदुगा अतोतोपा सीडीएस से इंपोर्टेंट होइबा टॉपिक मस आमसु यावग्रेस दैसा मिलिटरी रिफॉर्म्स को सो दिस इज ngasi ki day 3 ki 2025 ki day 3 1 10 2025 ki newspaper analysis da loya newspaper da dum pabiu adagi apamba di foreign news kari kara dum khanto aduga ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯈꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯈꯔꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦ ꯈꯕꯔꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯣꯠ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯤ 30ꯗꯪ ꯁꯣꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯤ 30 ꯁꯨꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯐꯣꯔꯠꯇꯣ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯕꯅ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯐꯣꯔꯠ ꯊꯥꯗꯔꯨꯔꯒ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯑꯣ